Pemirsa ngawit tanggal siki Maret warsa kalih tali selikur ngantos tanggal 13 siki Desember warsa kalih tali selikur pacang memargi uang muka utawi DP 0% majeng kredit pemilikan rumah. Kanan puniki anut ring kebijakan saking Bank Indonesia sani pacang wantu rasio kredit properti antuk arge loan to value utawi LTV ngantos 100%. Pemargin DP 0% KPR sani patut kaurat yang inggih punika kewentenan bank sani saya nyokong miwah kesumanggupan debitur antuk naur kredit inucap. Punika manut ekonom saking Institute for Development of Economic and Finance Bima Yudhistira. Dani narkayang pengarsan KPR nenten langsung pacang nincap. Yening sayang ring pemargin DP 0%, pemerintah sidang wantu antuk ngirangin perbea administrasi sekadi bea perolehan hak atas tanah miwah wangunan rumah sok prabea notaris talar penadunan PPN majang sektor properti. Sekadi keundingan BI ngicenin rasio loan to value, financing to value credit, saha perbea majang properti dados paling ageng antuk 100% ring sejroning soroh properti majang bank sani nyangkapin kriteria NPL NPP tertentu. BI talar ngicalang ketentuan pencairan bertahap properti inden sejroning nyokong pengelimbakan kredit ring sektor properti antuk setata nguratiang prinsip kehati-hatian saha manajemen resiko. Kebijakan puniki memargi ngawit tanggal siki Maret warsa kalih tali selikur, ngantos 13 siki Desember warsa kalih tali selikur. Lianan punike Bank Sentral telar ngewantu ring ketentuan uang muka kredit, penauran kendaraan bermotor pinekidek antuk 0% majang samian soroh kendaraan bermotor sani anyar. Perindikan punike janten nyokong pelimbakan kredit ring sektor otomotif, sani memargi nguait tanggal siki Maret ngantos 13 siki Desember warsani mangkin. Bisnis Bali nguni ngayang.